ئازاد مستەفا ئێک ji bergdirûyên Duhoka ku pitiş 15 salan e karê dirûtin û firotina cilûbergên Kurdî dikat. Bêjit ev sal bazarê cilûbergên Kurdî zor, xav û sista û xerabiya barê dareyî yek xelkê bi hokarê serekî dete zanîn. Sala wekî solê dî ehtimal kes hint hecê nakin mesela ehtimal ev ezma iktisodî ve dî mesela neft tusa tesîrekî ji bêyekî bir mûçeya ve diye gibi bes elhamdülillah ama batalî nîne. Êk ji firoşiyarên perok û cilûbergên Kurdiyên jinan jî sistiya bazarî bo çend hokarên din vedigerînet. بور کسبه که دیگه رئیسی مهم گاز گله گران بو خل $113 دا اف ماده قماشی همیل گازی در کوید بری نو که اف قماشی شید که مد کریب 45 سنتا نو که خل 65 سنتا دا هاویج تاثیر که مهم کرد سی که دا بازاری تش گرام بله خودی خلق طبعا وقتی تش گرام بو نشید کریدن واردات خلقی و محدوده ساڵانە گەل هاتنە وەرزێ بەهاری و جەژنە نەورۆزە قەرەبەڵاغەک مەزند سەر بازاری جلوبەرگên Kurdî هەبوو کولگۆر گوتنا فرۆشیارên vî bazarî caran ta derengانê şev bazar qerebalax bû lê ev sal cêwaztir e ku bazar sist û xaba. Şerwexwedir Kurdsat News Duhok.